Ntucikwe n'iyi poromosiyo yasohotse. Ubu tuvugana wadusanga hano mu mujyi wa Kigali, tugukorera videwo ku giciro utasanga ahandi, tugukorera filimi, tukagukorera na komanteri, tukagukorera indirimbo ya audio na videwo ku biciro utasanga ahandi. Dukora amavidewo atandukanye, dukora filimi zitandukanye, dukora komedi, dukora indirimbo za audio, tugakora n'indirimbo za videwo ku giciro utasanga ahandi. Tugane, turi hano mu mujyi wa Kigali. Tuzamura abafollowers bo kuri Twitter, tukazamura abafollowers bo kuri TikTok, tukazamura abafollowers bo kuri Facebook, tukazamura n'abafollowers bo kuri Twitter, twongera aba views, like, komanteri, tuzamura na time. Tugane tukuzamurire channel yawe ku giciro utasanga ahandi. Wampa kumenya imiti y'amoko abaho yose. Ese waba uheze hasi kubera indwara zakubayeho karande? Ngufitiye inkuru nziza. Umuvuzi gakondo akuvugutira umuti w'umwimerere wa gakondo, bidatinze ukabaduka ukisubirira ku murimo. Waba urwaye diyabete, igicuri, ubugumba, uburemba, kanseri, asima, amibe, pararize, urushwima, indwara z'amarozi, indwara zo mu mutwe, zose arebaho. Agufitiye umuti w'umwimerere wo gutera akabariro ku bagabo, umuti w'amavangingo ku badamu, umuti ku bashaka kureka itabi n'inzoga, ndetse n'izindi ndwara nyinshi. Uyu muvuzi akorera mu mujyi wa Kigali. Hamagara kuri 073 52 11 96 9. Wahamagara kandi no kuri 072 50 95 11 0. Humura, niwihebe.